Antara kaedah yang boleh anda promote adalah dengan post dekat media sosial. Contohlah anda post dekat Facebook ke, Instagram ke, Threads ke. Kaedah post dekat media sosial ni dia free, anda tak payah bayar. Cuma anda kena rajin je. Sebab anda nak post dekat media sosial ni, anda tak boleh post sekali je. Anda kena post setiap hari secara konsisten. Dan posting anda tu tak boleh terlalu menjual. Kenalah banyakkan aktiviti saja. Sebab kalau menjual ni orang dah bosan. Korang banyakkan update aktiviti, dia macam soft sell. Barulah orang ada rasa minat nak tahu. Tapi soalan yang biasa orang tanyalah, apa ayat yang aku nak gunakan untuk post? Jadi jangan risaulah, kita sebenarnya dah sediakan dekat dalam Telegram. Anda boleh buka je dekat modul yang ketiga, klik dekat bahagian feed tu, ada 40 hari konten yang anda boleh post dekat media sosial. Nampak? Kita tak bagi untuk sehari, kita bagi untuk 40 hari konten anda post. Sebab konsisten tu penting. Bukan itu saja, saya juga ada letakkan contoh ayat yang boleh anda posting juga dekat dalam grup community WhatsApp. Dekat dalam grup Infoton Wow tu kan ada grup community tu kan. Anda kena perhatikan. Kadang-kadang saya ada letak ayat-ayat best dekat situ. Poster pun saya letak. Jadi anda boleh gunakan ayat tu untuk post dekat media sosial dan juga dekat story pun boleh. Posting ni anda kena konsisten buat hari-hari. Jangan putus asa. Kalau ada orang respon daripada posting anda tu, barulah anda ajak mereka join webinar untuk dengar penerangan. Boleh?